hati bakikora ejo bandi ya Soweto ikatandika kurwanisa apesa ideje konka kigama bakabita ababa bandi ya Soweto akwatira bwemeze bwaragenzere aha masaji bakita ababandi ya Soweto almost nkana 80% bana bakabita baba mara abo kushonga byeshonga yo hayishongora bareke rube kora byeshongoro ngo uwimisi bandi ya Soweto bakabamara bakabita cyuma because jora obwemeze bwona bwabo ruho uruko bwabo wena no Kongo watira Afrika arakamata majiraki nabo bakamwita bon bakamwita no so obwemeze bwone butura wahonde nerake rube kokara atakija yafamanye kokara bakamwita bwanyuma lake rube arkwija we bwenu akije esiyona yatangiye ku Rwanda cumwe apesa irimo atakitu acoka agaheru turebire ni Zambia ne boyenu batero buru ni uri kushira ku following munonge bintu bya politics international level kandi biwo mukugu boburebirota kandi butambwire buta reba mu kamera ugambira umuntu akabekari akaruru akabireka gumbere munonga actually cat surprising mbe twendumanya ngikame magumusinga bingi kumwe ibi Africa nabyo toka byesiga twabe naronda okateza ngwana ibi Africa toka byesiga konga ogumushije akarga hari munonga no manyo sinyire mamweta hikayinde hikirema hakayinde kirema ate kirema ogu akatora na Rwanda na Edgar Lungu Edgar Lungu no aba president ogwa akayinde kirema kisimbe munondeje ena yasinga gwa katano yasinga kide ogu yasinga wabaho Edgar Lungu ninga Lungu niwe yaru bakamusinga jejeje kararaje nangwe yabaza yashankwa tezibege premier ngo mweni yamara yasareninga so hakayende ekire bakamukoma munonga actually abuza kwisimba kana omucumo bwirobwe bamukwase treasonary fake no manyo omu Africa mutwa kwisimba nacho mukwata treasonary fake no manyo ekije yaba fake no migano omu Africa metari Uganda evere ho yambashwe treasonary zinga ezore omu Uganda zitakwendera so no rangwe treasonary nyinjo mu Africa zuru politiko bahamo so ngwakaraba manya convoy ya president bamukwata treasonary muri kiyamazere yasinga so njobagama ngo future yana satanity njobagama ngo oyetu ayitoka mako barashesha hata no kiyamazere yazo mbwembesa hata kainde you can't predict tomorrow yes but still you can shape tomorrow hata Edgar Lungu yabo opposition ko Edgar Lungu nawe yakaina abantu bebinje nawe of course ko ari incumbent ogwa bari comment kanda ogwa basinje yabo opposition namweno mchota kwikiza n'abanyadini abakuzo on politics ziri partisan omunyadini usheko kongarabwe tucheko n'urwo politics umunyadini achekwa nazo politics konko magazi kwabura njirikora edini yaba ibindi yaba bibi abacheko bazagama nabaki n'abanyadini konka tuchojo tukandi ni impajara nanga nonda bagambe ngejajo nani rumu kandi room was right because ombwiro bwe hakari kita abantu hakaruhoki because ni umunyadini tubacheko omwembe tutacheko naita abantu kahonama asi naitabo tabaho abakoyembera ntatwiyagambire kwiyafi aminti yargo kariyo gama ngutkacungurwa stwacungurwa manya taro kucungurwa kwena ofuta blood shed Konga shumzeye kana kumene otemba no shuma wana gachi mwenu mwana wanje naronda iwa kubasa kupata video abura naronda bifanya nyiwa abura naronda wakupuri meeting mwana wanje nawe yabura Ona shumzeye turikumenya bankora and beyond events and promotions nibakora chavo abankora and beyond events and promotions bakwatire mukoro yona kandi bagaraka bafite bishani birungi byishani byenjengeta rero twasacha entertainment bakwinera beshongo zinyamurungi kandi bakugirira bazana bakatemba ningashi ba comedian bagaraka bakugira ba MC abakushemeza ubujenyi bwawe bonondeke shongoro ningashi special song basa kubakira rero mabeshongo zabariyokwe bakuretire studio nonje munonga yero kubasa kora mu audio na video ukabasa kwa niwe no zamtindo rero twakacha promotions ni bakupromotinga ubasa kwa no za review ya higuru kandi bakooperating music yawe kwenda kwerinda bashuma bakuteka internet bakuza YouTube na TikTok accounts zawe niwe zamurembe bidute bakumanya ngo bakuza computer mbakabyona nane bintu byone by'amashanyarazi okwenda kumanya bikukiraho batera namba zabezi ya note umushanje itanina bebirabira na mwenda note emwe ningashi ya note umushanje munana mushanjo note emwe 50 kinana na mwenda korana bankora and beyond abarushanga mu rembo rwambara arukwago plaza room number 72A opposite na tax park obase kushemerwa yes
muri muta Uganda kabare bita barunji abaterera munonga nkore media ntuba turiyo nitwe kandi tukubahereza kandi tukubakorera birunji nkoko kucimanya nkabutosha izane 2019 ryo kwa munana 2026 umwaka turi ntugutambuza kandi turiyo kutwa gendo misho mpora nkoko kumanya imbira yensi Uganda je turimo kandi niba ni kusa program echo abantu kimanya ubu kubanye n'umukugu wakweta Darius bona rebo Darius twandukana rayizingira ishonga abamwe ni murebe bimwe bitugambaho ni kujijana bibaho hata namwe Darius akajya kuja ati nyuhe kano okuza kureta trade order nubwo twanstanda kaye kibuga ukabajya waraba kuja mu Kampala mwe ho tugitware na Kasongora mwako Kampala tekibasika konke ngomwe kubigamba ubwe Darius abo mutugumu nafushangana bajangwe cyo tukiribaho konka ujushanga ubumwe cyaba nora abantu bineteka ngo ibintu kubasika gira hihi konko mu munsomo ibintu nubasika yakora ha abantu beno abafutereba nimba akoraho nimba kose byone mukorabamu beno umuntu wena harengo rwe hatari mukushorora bukozo umuntu wena oyineshaga mawena na abari umuntu so nimba namusiya mwena bona wabara musa abagwampara no bagambira kandi biro ryo mukapiro kujyana Darius kabakajya kapira kujyo kwirukanga ngenda nabo shikobona ko kuri size nona bendo muke nkamonye ntwa nimbukora nora tigine motoka nkimwe sonyisha ni ntambara mwe nora ibingi nimba nabikoze nora buriki cyo kabanze ngo kasayiringa contract wa me ya sezi Shadow Mayor najo kanwe mukama wo motoka ngati kumanyo nezempaka bushe ezempaka mbazigendamo konka akanjira ngo akatego para ngo menye naibembera Rwampara district mumpaka za motoka ezi nakizempaka ezi zarari babinde coordinators bu district so kwarja provinga cyahwaje nanye motoka niyo janjire shayo nanojivuga kandi wa company kavuga kandi mwe ninganja hino yange birungi konke weekend ize kutamburira je weekend tambuye je teyine shonga yona imbeni niyo nywa dindwire so we sound good Joero wa musuga Joero yanja onanda kwija konka mwe tanamanye byeye ibyaba rumo oba yakera nkahi wa Joero munsomo niwo umuntu wagambira amazima tayine mazama omuntu wisho cyo wenda otaramwesuga Joero abazuma gine ati njoro kurebera emirundi mingi abantu munsi mbese gembwa zabo yotara abantu bakunde mbwa zabo kusinga akomukora mbajangwe ibintu byona ndwasa kurebya munywana nabasa kurebya umwana nabasa kurebya omukazo nabasa kurebya konkembwa yawe tekora ki tekora stamburira nabagwira rushanga imbwa ze zona zimuriho yes no wagwira embwa yone gumo konkiwe wagwira omukazo nakorgaho nango nabana nokira tokumanye baza twakufaho ngori ngahi so mbweno omuntu romutoka mbasika toka amanyo nangamara mazima you never know njaranga nwe yachangira mwe turaje ari byata kungamara yes umuntu wisho taramwesiga kanmujara abakubarebyana ba ati wabari yamiro kashanga umujiya nkomucenge harimo mbazo gutambukira mu urugwa gutamunuwa kimasa no mumanywana bawe abakufutayira abakufutamana ari umunywana wanje oku anzire ngo bambe bamwibire bamutahirira umunjabira ryo mukazi nkonga ngo umuntu kamazire kumwiba yihese mu yagira ati mbiyambye ati imuko kingi naje ntukugu mukazi tinde cyasigaye kweli tubaka bamwiyone urashiyo mutwija omushima tayizara bibiri natwara cyo mu nemingi cyangwa ko tufite gatera we bare bunonga yawe introduction kandi program yone kutamuro misho twine Bright AB ka producer nangwa na Faizon tutumwine nubwo yaratakashiraha kandi Bright AB gwe numweshonguzi banagambire numushonguzi ntukimanya no muzano wa film kandi very talented Forum ninga katemba. Forum na katemba bishana ninga. We no wa film wa katemba nkatemba kazirekira mashwe. Ata harenda anse ya forum na katemba mwenu. Yes. So mashwe ko no wa katemba. Yes. Ogo no wa forum. Na mwene sho mugeshi. Noro kurebera ntushasha munonga tanike na Galaxy mukuru. Ogo warebe nashara yazayo rese kitone. Ogo abana bayeshongwire bakazina tumubunya. Tumubunya. Nango abinje bamanyire nakagamba kunomanya no turomusokora binje koga no kora kantu kamwe hati kakumanya sensi yona so ogumushafire abari umuntu wamano manye munene mingi
omuntu nabo wamani yamara kufa ninga yamara koma nubwo bakumugamba kimwe cyona kwari hiro mwe nubukora amani ngo wachike umunsi umwe umumante bagareba kanagame nguno yako yabarinka mandero go kureba uye nayishari ngo bwirugo bakama maranga ba Bob Wine inka ba besje ko kizo bari yakomwa nubwesi yona emanya nubwesi yone mwishongo byishongo nubwo wachike cyona nubwo afuka celeb hero so mwe ndebere no kumushije baje ngo amhe state funeral yes president ndebere baragira kimasa ngo ari kandi industry ya music nora na film biyamira kushana bintu bazari yes no mu mbanda bagitandikire kandi abaje promotingire kandi ababire batakwendeza bakweneza abantu because soga tize twaje kizubu abantu abenye mu nsomo nibastamira abandi ana munonga no mbeshongo nyunganya ngubiryo mu politics honka koke kandi kuje kuchono zo mbeshongozi nayo nguchere beyond shaka jang politics zyo mu music nisingane zyo mu parliament rero kandi bafutuma eziryo mu mupira ngo mufufa zo nusinga zona so buriki tuchona kirimo kustamara ati nicyo tugama ngo noranga harumza no mpyamba mweta kandi bampe no manya nazaro Cameroon mwenishe akana aho bujuruzi akamutwara timu ya Cameroon ngwazo nawe atanye kusama mpira hati akachika kukwembera mpira ka Cameroon kamushabe kituga kaja mujiro kuwasiterera wakashituga cyambura ngwe yanga kuchereza yagumzamo yamutwara Bufaransa yo Faransa baratarentiye bamwakira hade ndugambira kandi bampe no mumbazana bensi yona so nyuma zangu tukune bituga ninga twagituma ninga twastamara abantu hina abanda bitukustamara bakireba ushanga Twitter nyonya kusheje abeshonga zabe kutabashtamire bakayabarika bati Poro bakayabarika ba Roigi kayitire ba Truswati kayitire nabeshongozi bingi kayitire abeshongozi nkarukumi so ni bashaba mweje kustamara abantu niyo na waboroho niyo shabara hanga wanorogaho ufunu wakuzangahi umbijeri kuki warwana sabona tumasa unaza kurgaho music industry yabafa so ugumshari Alex akimse mnonga music industry nangu na director of na movie industry naba bakatorobwama hine eki chamani ekiba contributing because itu kurwana gano music manyana kati na kechikonde baka open stanje kuvura bwa hati kwa kanyuma hati ngombwire bwa ragadi ngaba ba John Kawa bakeshongera kuko tahora ngo benda kwitana yes kaka bakabasikaskana haza muri disagreements konkari karata kareveji skasta areveji etereshe heji so gumushe ebyakoze birungi uranga mwakira kandi bikiri yako yashobize kama musasi hariho muzano wabe na uri kuzana ka Museveni Champamire nuwe yamuresire nuwe yamuhandikire muva kamutamu kamuja konki utukazana ka president mpaka eje shati Champamire n'umuntu wa manje hati Champamire hakuza hona numanya bigabya kwa nagamba umusha no comedian wensi konka abira inekizo bucimwe gwa Alex mukuru ngwa batakwendera kimwe bworo bakakora Simba FM kwatire umuntu wese asumu yatera tinyowe kunu yandi ati ninsika chapati kunu yagira tegiti radio yitu abentu kora yarugaho yajate ngo radio ko yazikozire yashakire urucugwabo kubazikozire bashanga bora ruba kugihurira rya mutama ati injira no jangu tsaidembi asaidi however much umuntu nasako yasaidi wonga harumo ndorwa nagamba aragamba kubi konka rwegesa akaro bishop makafa we akabura nashako kubajuma konka bigamba biye bukaba birestored kaye bigamba bonire so nito twatya rodi izo barumwe bano muntu yatera atumwe nkito abantu benyuma itwe mutune branch noriyo hino ambuza atite enyuma mukore atima tumanya abo misho so uno muntu nabaza gukora yakudurura koko kesamana benye namunonga swaga nkombika byanyu numara mwangana ubuntu bashimesa nkwana shote warambashoma nanyoka jati nanya banje nindeka kugituma kushoma nkabo bayombera mizi obaza mukaboxi munkani akushomesa hata je competition nyoni njene wanyisomnya uzaro na esere ndukutayejo akajati ataza nywenji ritima akukanyi nitima rurunji iyo nurunji so omusabra wadura hati no shangangu estiatu kachoka no music industry yanyu habara meji competition hati njoko yankeze competition zaba bebe kuru na boboy no bwirobwe zikaba music munonga barwanagana njake bagarikana besho cyo kumanya ngusonga songa mbere we nawe kigaga chikora sente bweno rangu ombindebyo konga kana mutaje disagreements mukashika kakwe na kuitana mukashika kutera na masasa kakuchumta nimsyo hati zo chikonga hese competition nyoni njajara
nibiri nungi etari kwita abantu etari futongana munonga. Rest in peace Alex mukuru. Rest in peace. Regendi kandi shongejo nuko twazigamba utso. Darius. Tukaba tujyaho tureba ro igi tutakargira abeshongozo. Biba ro igi yakora ikivuro. Ikivuro kibe cyamani. Konka turi abantu bashitamwe turi manyangwa abanyankore mangu nabashomba abanyankore mabategeka mumanyaki tutaye tujya mu mishabe hari cya kingisa. Dira abantu bayishwa mwe ntatire katwereka abanyankore manyaki abaganda n'abanyankore iwe tribalism nkeji ninge kintu ecyo kinagambaho ukorebire events ezibiri nozi relating ota nenso kweriyo netambura kana no kutwakubasa kugwanisa obwire nko obu government ari kufayo munonga ngo yihe kintu cha tribalism hari cyo kitakwikiriza ikintu cha tribalism nani cyo cyedini is very dangerous na washanga umuntu nochukweso umunseje yashika because tumutu jya ngwensi ne cyaro cyumwe tiyo tujya ngo nangu n'umunya Uganda yana ranko America amurebe ke cyaro cyumwe cyo cyagambira abantu witoko hatu nani cyagambira abantu koro bari ha cyaro urebe cyaro cyawo fast mwargo mcyaro mukazo murka hata cyaro cyawo takireba yoro umuntu umcyaro mwero umurkogwe mwero muri ko cyaro cyawe umuri ko umuntu umwe the same mwargo mwazo mugombora mwero mwirebe mutiyo with one blood so tribalism tinunje munonga yona ahorgereba kunga shikana jang tribalism kahangwa ruhanga bwenci weno jangwa bwenci yakozira abaganda gakora n'abanyankore akatebita kushana konkito tucebwa tubihimbisa kusosoro marangi kusosoro mu nganda nangwa akije ikindi kiri temporary kuchikuririza mbwene na n'abajungu batreta maje divide and rule eyaberiye dini na hate kiri mpora umunsi zumwe nabona hina hekiri konka tumunonga ngo banankatu barategeke barategeke manyaki namunyo kumanino no mwembezi nyuni mbasafite kwaje ndakumanya na dini yawe mbwe ntakaje foga tucebwa ntoronda abantu bakoze ki abaro it is the same no music industry nyo tucebwa ntireba ibare icyeshongore iki kurigirira icyo kundiwe kine meaning ki nchigitaho information yacyo neya konka kandi ikintu kwije ngafani mabeshongozo oba abanyegana mbere muta ito music tuentumanya music niyo yonka eri kubasa kuchungurensi kurgesi yona nebo omunsomo njoro kurebera abantu nkagamba gaja mayika gakora icyamani like dube yes like dube nga upside different colors one people yes ya South Africa chuma mitebi aje mazroho ni music njoro kurebera ka nkaba Soweto eribaro ukarohoraho Soweto hata no tikatisha kustakumanya mbajangu Soweto say no upside hata chigamba Soweto chikai masanga manya South Western manya townships and what when nechanga ichi upside ya beria manu munonga hata bakikora ejo bandi ya Soweto ikatanka kurwanisa upside ejo konka chigamba bakabita ababa bandi ya Soweto akwatira bwemeze bwaragenzere aha masaji bakita ababandi ya Soweto almost nkana 90% bana bakabita baba mara abo kushonga byeshonga yo hayishongora bareke rube kora byeshongoro ngo uwimisi bandi ya Soweto bakabamara bakabita cyuma because njora obwemeze bwona bwabo roho urukubwabo wena no wakongo watira Afrika arakamata majiraki nabo bakamwita bon bakamwita no so obwemeze bwone butura wahonde nerake rube kokara atakija yafamanye kokara bakamwita bwanyuma lake rube arkwija we bwenu akije esi yona yatangiye ku Rwanda cumwe apesa irimwe atachitu achoka nkesho kubereka rube wana nkeche bakweta different colors one people nuache gisaje someone from Zimbabwe I know a German na matambara hamwe barabaho hati music ikabe ine meaning irikweje sachi irikweje sabantu konka hati noreche shongoro kine meaning kandi urebye shongoro ebitine meaning nibyo abantu bakunda kandi byakubenda biyegesa hata abantu bakubukunda kandi mushobera namwe ngabeshongoza gabe nimbahiga mugari mu gisanga ibishongo kwata buhango bwensi mwegesa abantu ngo ufite ibishare kikumanyisa mwegesa abantu ngo kundana ato anake cyo bakweta we the world bakashiteraize naba Somalia obe abahide obe bisugejara ati abahidi okacarabwa hati bacigarkam okacho orje kufutanka kwacho kwenyine bakamahita Somalia chirumba Michael Jackson abeshongoza bana bakekunganya barita sente nyinyi munonga Somalia kwa kandi obushuma butu bwa Africa twaka twazi bastiro
Darius wanje saha ati ko kuwagamba uyaza waradote sente bakakora bakazikora sente zaba nyingi badonate ngoma Afrika badonate Afrika nkamwe ni Afrika nomanye obijya nko mukintu nazo mu bakabazirya konka norangu bakachikora barankahi chikora bara o music so chito atagamba ngo music icheko eriya kintu ichifutunga uburenze ichikongera hansi chikongeza abantu gukora chikongeza abantu kupakasa kandi ati wajangwa we bageshongora bakabita kashi twatagamba kashi esiye nakuchunga nateko jabafu yaro kumanya because ani yagamba abira kujukuza futambaro muri America bakakorema bakaba abantu bakabakwato mu ngaro mantroza kabanza yitu yabanywera umfunguro omu South Africa apeside kuza kwaho abira guju n'abajungu bakatambura mu ruguto rumwe bakakorema numemwe mande bakabanza bamukomya kabe na mushanju kandi bita abantu binyu munonga abahonde ninkaba ba sabo mechi ba Ramaphosa ba Bishop gu akasha bakama mweto no arije kufarosha Desmond Tutu ko kabinju bakafa so cyangwa ngo abaso wetu nijuka president Museveni ngande ba speech ye akajya ngo yabandize kugwanisa Idi Amin konka akawironko mwaka gumwe ya leta aho gwisingiro ngo abantu abuyijina binje bakafa akagaruka Tanzania inabasurukare bacari kuba barangaro mbagira ngo hano utandika babanza abantu bakuzaro bakwanga nterama kashani ngo kunyine Darius tujye mu rutaro rwo Rwanda semberambi Darius arugwamo enough atyo ozire taro kubaje kona ufutara mu kushagoringa ufutara mu tutu nuba kwati ngadiyo musoga bakubuza na nkore media yanje ebimurabira muri mu kumanya aromo mutine kamera aromo mutine rente neza so ibyo wota barabiro mu tokubasa kusucceeding mu nsomo so abantu nabo bakambateka ko rombitu bugumire someone tribalism music no Rwanda tribalism music tiko cyaje kuko ni mpajara ngo twena tuyo tagerane namonyo ni nsima abantu abagire kororo bakijo mbwinji bakajya roigi ngaraka nsima abantu abizuro mbwinji bakajya kingsa kandi ngaraka mpego ngaraka jeta abanyambara hate twazara arugura kuno abanyayuganda ekivo cya tiporo kacheka mutakarambara ningahi ni mpega abanyayuganda mwe no nabensi yona ni mu mizira cyumwe aba diaspora niyo kwata miliyoni 2 ogurura abantu igana tika sibakorechi bije bashemere bata obe mbajya ngo mundi ngo cyangwa isamba tagira mbusha ngo umuntu abena shora abantu nga 500 hatu bajyango imo mutaho mbashika bajya mukoma ubundi cyangwa tagira mbusha so nabwo nekintu twase target yitu kati bari utiporo yasya target y'abantu yanabara abantu mutorogumu mweni yasenga mutorogumu na 10 bw'abantu batagira mbusha ni manaferwa so target ya wajikize no washitera so ni simanya igana mwena abizuro mbwinji kandi miziki mureke kugishorora deka miziki indongo bendongo by the way arowanze ngo indongo music teine language actually omiganda ekifugita munonga no mpira cyo kurebera nkaya South African tugizinata kumanisha bakwesho kashiga Jamaica numanya hari bare dekaterwa babweta cha Cademas na Pirias wayaba hata bageta madashi roto wararurire madashi bushati mada to kwita bachi ko kito itonto cyanga tuzana so ito amaraga Jamaica gamanya ga Mr Vegas gamanya cyanga ki cyanga ndongo so reka muziki nko migano ompira okushangana gutigita igana yanezana ni hangarti oba mukoko oba munozana oba mistana ntwasta ekikuru kubafute batwatse tunyiga twate batwatwachi dekana muziki ebe ni yatigita futura rwa no politics okwe bobo wanu byarwana no wa PFF yarwana no NRM wakatwena dekato shange omu vibes ronje ni akahiba terake shongoro twena tuyechange eri stress kwereki etum nchota kwica namweno nchota kwicaza n'abanyadini abakuzo on politics ziripata zandi omunyadini usheko kongarabwe tucheko n'urwo politics omunyadini achekwa nazo politics konko mu magazi kwabura njirwa edini yaba ibidi yaba bi abacheko bazagama nabaki n'abanyadini konka tochojo kandi ni impajara nanga nonda bagambe nkajajo nani rumuka yandi room was right because ombwiro we hakari chita abantu hakaruki because ni umunyadini twachekwa omwembe tachekwa naita abantu kahunama asi naitabo tabawo abakoyembera ntatwi yagambire kwiyafi aminti yargo kariyogama ngutkachungurwa stwachungurwa manya taro kuchungurwa kwena ofuta brad shade nesu kaje kuchungwa yesu yafa tubaramba na msharaba
natara munyonkanya bagira ngo mwene wakucungura gwampara ati bagira ngo rwambara ndifere konkebeje becho kureberaho ariko menwano ifuna bembeza barubo nimbasa kufa nchakare mu mpandiko mu history wachereba jengu Darius akayindure mbere wisitaye mukwate ko mwana wanje iki nakwenerya mumuhereze abarwande abazira bafiri government izikwije umunsi yona zibaza zikonsidaringa abana abo zibahemeramo ningoreba nkemidari ya narubare ngo nankakafa ko kakarwana hatashanga babuka ko mwana we ninga ngo mukazu we kuko kurayidi kenzo bagize ngo umutano wa chef ari bakamukorera gione so bibur njoka na bibur ne kigamba je ngwe mbiri ekekwe bwitinusa not ko twarjiro magara genseji wakire njogoreba na n'umutumbi omateka no shaka gayigana gino bwawe umutumbi ugo kureba harente ebyo kora umutumbi bakakoma echo no chimanya njogora aro obito umuntu kandaje ngo akarwe mushuma bamuteka teka no manya mu justice so state gize twazubwa bono umuntu makije yashanga yafiya tayibamba tumambuta ndaro hataro iya kwa tomusyo nawe yaka yamuchuma konkana wo kumushana bakamukomia kaminji yes umutumbi nagwe gucegwa gwineki gucegwa gwino obgabe bwawe bare Darius so ni sima abantu so nukenda ashonga iyabeshongozi nimba sima kare kindi hata chikushaba reji yarjire kunuya abortindo rwabandi bakireba abortindo rwabana abakiga hansi because twinabeshongozi bije munonga abakore mu bivuro abakore maki hatinga reji mu yaine kivuro akija press conference akaja twera twije ni abantu mbakora ki abantu bizera cyuma so twarashongeje Darius abana bahumira hari abashijo kwe abatagumisiriza abantu bajyangu itoreka bahumure batumurire rero hano nabakazo shanga mukazi natere ndura ati mwene bwa abana bagaruka ato mushija katarare munju shanga mushija ine nyaka makunyasha tu ine nyaka makunyana konka wari nzira umwana wa senior 1 ninga senior 2 no manya habura habazire habura habana ashongeje Darius kino obtabe tuganira izo twatuganira ahabwana mwe no muntu mo ya leta mo ishonga yofite ko bwana buto mwena hakomishije matkano bwana buto bwashobera atubotu bwazaraje atubotu bagushemeza atuburinga ebikazi bukurikane ibyo ibikora mbashemiza bwana buto bushemeza kandi n'ubuzaraje tubagushemeza buto bwana bushemeza kandi ureba abakazi bakora ba response bakuze bora marimo kuzara konka abazire na munonga mahana abana banyu deka abana mubahereze ibintu bira bakora busy kanyo nangunyo nimpiga ngo abana bahumura batakazo bitabo byunga watiro kushoma akatogwira go kuhumura akatara umusuru so deka abana bahumwire baje cyo bakora deka bakirekare baze kubombera umwata baze kuhinga bafune school fees because ekigo cyete bzo mu Uganda ni education system ejina yene contributing because oyine byoje mukagano bishoma omazere bamaza emyezi eshatashimeno no bihingira byaho toka tubahinga ugu n'umurundi bagakabaza ngo no kushoma kandi bene fees baza kushoma cyumuro mwene habari cyumuro deka bakerekare bahinga shayi 10 ndicoga bimuke shayi mwe bashara musiri bahinge bombere zabashamukaga bargeyo bateke zakomishanje umunana hatu mwenda bashomo kana bwo basi nkikumine neshoka batahekare na munonga baziri abana bishaba baderketi kandi ikizo nabwe twasire munonga mwana omushi omwoje yayeba bayizawe nsakufuna ubwire obu turaze kurwana mwana omwojo because abojo gomba bona bakabargaho amana gona bagateka mwana wachi aha mwana omushi so deka baziki kubashaba mukwato umuntu wena wamukora busy takashisha njoko umuntu wena yabar busy kini bintu byatakakora nico nabe ni pichara nashonga ya bara muijo eko jangwa chinga mabara ndukuja tukinga mabara teka ba solution ngigwe shamwenda ngwana mbasibamo solution neje mjete kusibamo kujore cyo gukora because umuntu wena yabar busy atume ndiyo msogojuke wano banza waragaho oyinaho akuza kora gatano yo ni kuzamwiza mbene kiyo bakubuza bokuzo mbara kusiboka bwihe n'umuntu yagabe HPB no basa kunyura motoka because ubwe bukisa motoka zereki ubwiyo tobwire so abaze kumara kwata abana mwabakora busy tabasika mu na munonga mu tawuno nora tawuni inamara mingi tingo mu cyaro witu noro mu cyaro umuntu nagenda naki bamureba yatora koko umutawuni umwana yachi kamera atesha hejorya takumanya ebukufahari that's why no sawurgo mutawuni ngo shange nebo waharia utakumanya so abana mu tawuni mbafuna mari mingi so umuziri wareba umwana izo bariyona
yamareshe tataro umwana w'umushiki ari umuseniya siri ari umuseniya tu no jango naze icya kandi hine byahanje umwana w'umushiki nakubiye ngumanya mnywano aine birthday abana bikibona bahwere birthday zimazira abana orangogwa ryaha manyana BD boy we manyana girlfriend we namwe president Museveni harobwa ngo abana bakiri bato ngo kwajya ngutakwena bya boyfriend na girlfriend and akabashire hata binde bya boyfriend bazira kubihimbisa ni abana bakugenderamo bakasisikara ejo boyfriend na girlfriend niyerga mu bwa maraya ncabanyagore bacwerefu gushekesha niyerga muri kwana nibare ejo shekesha ya boyfriend na boyfriend niyerga mu bindi ejo fumbo yajo joro wamurebire ejo fumbo joro wamurebira jya ko kunyubarire ugintwera kanumwe kano ya atrore imbara zigwa shamwenda so ati binde compensate ngo bwire bwa shahemwe so tire cyo kuchukura abana banyamwini nakwetegereza we bari kwabura beji kandi nanye ninyongera hiraka sho ari mu bafeho abana bo mu bafe abana bihanga kandi babase kubaho base kurugame kintu cyo mugasho na munongo mu gyaro gitu ejyaro gitu ngyo byo kuzamuka rondo umuntu umwiciwe nyaka 18 ukashanga atarimo bona bashwe rigwa nyaka 15 bona bagenzere kandi abana 12 13 deka bafune kariya guidance yari abantu numbaza kuna nabana banyu umurimbaro umutoro mushemeza ngasoga ari gwakora umutwaro nkakadugora diaz PR wa mubuzi hati amushaping amugambira kwese twazubwa because emwe ntwerekerera ahabwo butamanya ahabwo butahaburwa so emwe twine kuhaburwa tukaba nito nchakare tukafure cyo kure because twabastine generation nonyizoberi tumansangu twine nchakare nakwetegereza kandi nchakare mwa mudajini chumasa kutumwine ki tumwini muri ariho areshonge yitwe turebaho aho umwami Darius abashaho batireni basiritana n'abayintani batireni basiritana aho bakugira ngo mutwenda kumwe mutwese tushashure bayintani ngo kwano bako bajye mu magwariro urje wara honorable minister yaje twikiriza kubaye akakade kamwe buri kwezi in fact ni kamwe n'imitwaro ngabire nezindi konkaro umushoro yara umushoro asigara 1M basigaza 1M shongeje no jigamba uchi niwe no shimerwa n'abayintani aba basekwa ningano joti niwe ninganiwe nogera n'ikibekiro cyo kugira ngo no nimbani mushoma tumushimbe ko mushashugwa kandi mukushoma niyo nimanye kigambo science cy'kumanyisa hatu no reba umuntu rwa tarashomeroho kandi arabashomere babaketa babibwa nambweno ogu minister tindikizine nawe acenge nyumaho akuba dofta acenge umwana wanyu no magukaza active ko umutaga mulunje wena obiyabire nawe ari intani no mbembero bwesharingo ngo babashashuri kwa kandi atwi mwenu kiyamazere hati kandi byamweba nje bagamba ngo French baboons they have learned nothing and forgotten nothing konka wano rakemeso okwegumere omuntu wena wara na biologies wara umuntu wena yahona akaba science akashaka kushoma bushaho akawuheza ubwo umuntu naba Rwanda anda intern doctors mbakora munonga njorora wazo mwirwaro abantu batura mukandi bakora cyokora hatu baba intern doctors cyo kubanza bine time yo gukora abenji batakabwine maka abinji baba batakabwine private hospitals nora ba doctor bamwe kwakoresha ibiri azomuriye konka bari yabo umuntu mugwabo ni rwaro kandi bamba rwana munonga ngo baba proving kandi we no ikiriza ngo abana bakwa batakabwine experience baba rero baragurira abantu bitumaza Darius kashe experience baje baba yegire manya bajereba because umwaka gwa muherogwe hariho abakushoma imyaka ena nabakushoma imyaka 5 hatu no bazo ushomeje imyaka 6 rero umwaka gwa muheru no ba wayegere hati kango cyo ndiye musoga asimu ngo ine garage umuntu yakanira emyaka ena agwa katano naba ataje kanaka no takumuha emotoka umuntu akajikanaka akagire mu engine mwati yajikanaka ko mu engine ukagoba amagoba g'imtwari 10 wamaha emtwari 2 no ferwache norangu niwe wotamuhire no barwo umuntu mbi kashate nekindi no barwo mwinazi hati kushashugojyo wa intano bakakwa miliyoni emwe ndeno chezo muri mugukabura hati cyo no kigamba hoki atunara manye cyo gamba ata abindane ekibacho bashashorana cyumu abazire baba babarjiro babari nkabamazira ubwo mwana umutawo nanariya nabananywa nabana apangise ndari kuragura niki tukushwazana kushanga umushaho ariya street naronde ebitakubya rukumi bumburiri basa kushoma nukuba kwa baravalue so nyoni ndangu aba bayindan doctors nangu na miliyoni emwe ninki konka niko mutandikiro
akwamba jangu tukabirire ogani kebitakoze iki Nkebitaro. ni kebitaro akwa wazaru ifarana na munonga kambarra abana ba intano bakora umurimo gw'amano munonga nubo kushiraho nubo kubaza kushira mu rwire wawe nubo kubuza kandi bone binji namwe nabamwe twasta kumanya za wodo kugenda nubo kubaza kuvugaruka buza wodeje neje akansera hi iyo mutumera hi ukarana aftwara so abantu kwasa kora mu mogwe toka utwara for granted aha mirimo yabashaho intano doctors ba contributing almost 40%. Now irwaro amaroro gatwire gafire gatine ba doctor bokumara gatine ki mayati omuno jara ngwenta doctors obatware for granted hatu wabatwara for granted nyino ngambe jamazuma amaroro gakasheki kumanya abantu bakora ncenda barugo horebi yo okamanya ngo abandabo rore yabo cause mbagira ngo mugashogo mugera no kumanya gwamara koma hano natri yaha ubivaruze eri yifaha tokumanya ubukweri mweto kuchenga kufayo no kufayo yabache yayo mesandage nubo kumanya ngo ubivaruze bero so nitwa omugasho gwawo situgumanya konga kwabari izo libo kwesharinga nubo rugumanya ninga waragira hiyo rwaro nubo baje bakomeza kandi intando doctors kindi batakora hati intando doctors bakamutsa ngo ashemeza umuntu takushemeza mitima hata natakachara harengorwe wachireba konga no shanga ngwe endware nyinji nuwa kuzateninga kandi kindi hari kurira ngo consultation fee no mu rwaro nusha iyo gumusho wa government no muye konga noshikaho babanza oba consultinga ubagamba ko rwire umwakushoborera nora tukafune ekizubu buri muntu nandaza hirwaro nibyo nawe nagambere ngo ahirwara foisa zikaruye faro hata bashekwa mbakubifaringa ho nanebara ohinonki emergency nafuna batano gachi wote ne bara tukigomba kwikiriza kukigo warga ngakino no waremwa kabwiza ubwera wakireba kuko abantu no bakwirukira no bakwa bataka bari faro umuntu wena warwe ndwara yona no warwara amazomba nandazaruye faro no warwara inzuku nandazaruye faro no warwara ohere nandazaruye faro hateje njizwe isikoze ishitwira so no shanga no muntu waruye ndwaranje wa intani yambwa ningamya twonga mwenu wazarugura kansa bakireba atharbize homa kuragura no kera atoshaka umuntu yaraka yafuro bohereza kandi seri kusiba atireki line haruye faro so nishawa ryo munsi na government okuyastese na parliament intando doctors mbaye sente na if possible na nimshoro yayonje ubuna baenda kashobora financial year tubongere baza ha million nechweka because omunsi harabantu abochegwa no kwadaje abashaho aba mango bantabinje bakushoma science no mango hata wa intano mu doctor nasinga umushomesa manya science hata enseje no reba hetura itura science ino science theory nkigiti twashomere yo science ni gambera ngo neki ecyuwareba kandi cyagamba cyo kurebera umuyiganda sikabwine na science iriyo manya science yo mu history science ejo ni history because babagera ngo tone aboti agadiscovering cyo muno shomo omuno referring acho bakoze wachikoze no science koko yo obostana kabuchoma ati orimo ata gotine chiwazo babagera ngo Newton agadiscovering echi bachira babagera ngo akayemanya ngo pressure acting force acting normal point area kaja SINT Newton's per meter squared over Pascal hati masa ngo akachizo beri yo muno referring yari echo ati no ine kuyiya yechisa science eriyo tochego no tashoma murumo ushye kushoma kintu echi washoma iyo ukashaba government bukwata ukanje baza kwaji ukanje baza kwa ningo kagire ci wazoro kakisaho exactly so ni shaba president obasi yo renkejo obachi kwata ba science tabato musente nyingi baba jangu imwe mwashora mu department let's say ya machines zokezo yindi numwenda ki kurangura tutwakora kamera baze China babasindoke bachira babatware China bashome obukuguba bwongere ya ibo mugende o myaka abiri tubabuza accountability kwera baburi tubakomchere mwe kushanga tujyo mwihange ryo kushanga no butubwamo no bukorigwe cyane hati yo no square kuza kubeceri iyo ikaba ekwata ba science numwera kore ntwenda we akaba hatagati ntwenda mu ndekushete neti ntwenda budget ya ikwingana cyujukora akaje ba kwiyabire barema bakaba bita hati no chito mu Uganda tubakufaho no muchikwesa mani meje manyese ne kora force so aba science wajangu we washama ebifta bara chemicals no basa kora soda wachireba hati dekati ya science era hanje hoci emirmu yuko shobe science no sapere mu katujine kan tukora mu ne budget achi wara tukora aragish
waragiye kurwana batashomera Gukora mukombo. tu rozagamba so reka bayimba basa discovering ibintu amata nata barebe nebe ni inkoreki ari mata nakweke neke ni inkoreki then wabarwe mushaho ono manyoto nakwata keshe nankatabere neki yusiri netage nebe Intambara umuntu turebe tworombaza gwa pressure because ntukimanya nguretse ngendwara ombaza kuba kwereza warwara let's say nka pressure hati mbagora umucyo kurya icyo cyekwa norya obutarwara ki obutarwara pressure nicyo kurebera rahanga ibinde byahangire akahanga ibyo kuriya yabahanga mu nembazi ibyo kuriya in short ibyo kuriya no mbazi bakire kungaho tamanyira uko kungaho tamanyira iryo shema kubana ujyana iryo nicyo kora umigani sibire man story ya balance diet haro joro uyabe nangambira ngo bakamba buza bazana bompira bwo cy'Afrika bata kufenga batinde mara batindeki haturoshanga twine size imbi kandi ibindi by'impira na size ne mataringa turuba gufu turiyo masa ngo turiyo kubi because umuntu umwana umtawuni of course ndabantu yiye naza muhanda amaro okwezi kona ari kuri ya muhanda bitakuru umutoni nyira bitakuru byarkumbi mwe no gwara balance diet goshe kono akanyama kako karyo bushaza nkanchakari karyo himba nkebi karyo fruits nkezi ombirgo ukacenginga ukunde bihimba kasho oburyo rukumanya so duke nashongeje in terms of tazi ni marwano bwe bwanyu babashoshore sente because tuzabusha mukazukorera mukazishomera mukashomera imuma bero mushoma hina ababiri baryami so ababiri baryami bagumuzo baryami konkimwe njakumwatungaye omundi yakore kintu akakigeyini ngam otarra ni ugero okore cyawe niwe nchaka ochugobo yari munonga Darius agaheru turebire ni Zambia ne boyenu batero buru ni uri kushira ku followinga munonga bintu bya politics international level kandi wo mukugu babureba irota kandi butambwire buta reba mu kamera ugambira umuntu akakabekari akaruru akabireka gumbere munonga actually cat surprising mbe twendumanya ngikame magumusinga bingi kumwe ibi Africa nabyo toka byesiga twabe naronda okateza ngwana ibi Africa toka byesiga gonga ogumushija akarga hari munonga no manyo sinyire mamweta hikayinde hikirema hakayinde kirema ate kirema ogu akatora na Rwanda na Edgar Lungu Edgar Lungu no aba president ogwa akayinde kirema kisimbe munondeje ena yasinga gwa katano yasinga kide ogu yasinga wabaho Edgar Lungu ninga Lungu niwe yaru bakamusinga jejeje kararaje nangwe yabaza yashankwa tezibege premier ngo kamwe ni yamara yasareninga so hakayende ekire bakamukoma munonga actually abuza kwisimba kana omuchumo bwirobwe bamukwase treasonary fake no manyo omu Africa mutwa kwisimba nacho mukwata treasonary fake no manyo ekije yaba fake no migano omu Africa metari Uganda evere ho yambashu treasonary zinga ezore omiganda zitakwendera so norangwe treasonary nyinjo mu Africa zuri politiko bahamo so ngwakaraba manya konvo ya president bamukwata treasonary muri kiyamazere yasinga so njobagama ngo future yana satanity njobagama ngo oyetu ayatoka mako barashesha hata no kiyamazere yazo mbwembesa hata kainde you can't predict tomorrow yes but still you can shape tomorrow hata Edgar Lungu yabo opposition ko Edgar Lungu nawe yakaina abantu bebinje nawe of course ko ari incumbent ogwa bari comment kanda ogwa basinje ogwa basinje yabo opposition taka kuziresh takaruhira abayini myaka bani ingangaga nenga homwe tabata kuza sachi hata Edgar Lungu eki yakozere yajero omutuma ngo kwenda garuka hati ataka kore bintu kweshaniza ngo kwenda garuka yahanga road work yaburka sheshe baje muzibira hati ebyabire atura nakora kandi hakirema nawe yamukora yatongana nkasheko wabikora so Edgar Lungu mweno bambona wanasa kumunongo mwihanga ko kumanya mweno ukofto chegama to opposition nije yarwara yago South Africa hati ya finance nanga kiyafira ainacha naga yajangwe ko abayafire bataramuzika ngai omuyihangari abihanga bajangu akayinde kirama uwota sase mwene uwota zicere Edgar Lungu ito turukusasara government yenda fata mfoso tumuzika gonga yagarwa South Africa na barga South Africa bajangu muri mara kweso tinga taraba hachi omutombe gwanyu bitu nikebera munane bwire Edgar Lungu amazo mwaka firi a South Africa natubaka muzikiraga akiryaho so bemba jangu embere ya Edgar Lungu akaba alpapura mwihanga akamsisa kantu kace beno bakamanyurana kano manya wabargo mpawe mune minje no ruzingamu so bemba reba
ngo eshonga ya Edgar Lungu nebasa kusingisa hakayinde hakirema kakana mwe twaza kureba turebere ihamu 61% yasinjira hari oriya inga side what side 8%. So norangu amusingije kompulitere konka ndebere opposition mugenzo atakikirize ngo bakwasa kwasromu kamwe ninjira ibikwato umuntu baba marangiremo Africa nazo muko actually Africa njya tukareba Kenya yonka yashazo makaruru ko bwa president yo mu Africa ni kandi aho kumanya na Africa di Kenya yonka so ahende akasingere so akayinde hijirema nende gambiro mbwire naza korahera kwata office ahanchuro ya kabiri kwebembera ihanga rya Zambia kandi Zambia neshango mu Southern Africa na za Namibia, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe hata ngaga mahanga agara na Ghana za Namibia n'izindi kezo za Eswatini. So akasinjere kandi ka peaceful almost indebera mu masasa myingi indebera mu zo kine kubasa kuzamu akarunu manya ko ya Africa akaruti nanga no manya Africa akaruti massage konka akarum bakwita ko kamweru strebera mu zamani yesi bene barabamu koza karuru nco baketi ya karuru kimanise nduru so ine bikorabamu kine tempazi nyingi kine ki uruko nabaranguye nasinga umwata singere bwene ebyo toga biha politics konka futuza kuhendera nziteka kufuna wina na ruso to kongura twatinga kufuna akaruru karonjini mari cyagambira ngo ibikuba hari iyo ukabara nkebara hari niyo nubasakora ki kuhika niyo nubasakushika so nyo naindi hanga nurufuna akaruka peaceful nanye kayugana n'ikingorra kugira ngo tuyitfuna ka peaceful konka warakaruka kona kaba kabi omahanga gona hati niwe nubasakufuna akaruka kaba kabi abwa mahanga gari because ufite batashima history ko wanoshoma entaro hine point ebe beta inspiration factor kuba inspired abindi byakoraki ryabo abindi byabo omanye ngo ibuko mu East Africa haje cyabo ncyo kurebera obutanzania sharinga obwe na Kenya Uganda security kabatayiti kozo kambe buza baniba barwana tabafutura naba because of the secondary nkashima gashaka iskura atkashaka garuze ekesharinga kuyabene ta tukazi yombwe bukesharinga hata bana tukatiri himwe tropoza anafta hata bana batujuma ngumwe muri bati maboje mimwe abishito ntwasharinga imaboje tumkwesharinga ha abojo ni tumaje twatandika nguntwesharinga ngwaba bayasharinga ngito twesharinga atkashaka iskuru yahende ikoze strike etini kozi so imasangu ekikuba ahabandi karumwe yasharinjira hoshe niyo no wasofucereberaho kitimo wakora ki niwe wachikopa karungi ninchikoneramo nango namahanga gano gona nakugatera ikatufuna karukonje kandi utwe awufite kasa bururu techekora akaruru nkadu odai dika techekorebe ebyesina twabukunda tugitwase dika umuntu atafa ngibinarebera wawe hona kwa kure unakaruru buzuma umuntu afe umuntu mwato mutwe unakaruru ko bwa cancer uko umuntu agoma chome no politics dika teje twakoma koze byese nturiyo kace ntizagubisugo kozo munsi eje twashika turuma abantu billioni 8 kwa garuse cyereka ngo abanda barafire nibarenga billioni 100 umunsi abafire nibindi kusinga baro so cyo kwereka ki ngo munsi tugeba hiyunguzi wajereba tireme myaka micemo nonga so deka natwarwanagana tujye twakoma nakwetegereza wari munonga Darius ntubantu korera wa drop wa muso n'umwanya murunji munonga garden nunji munonga njano zireba zinde ryo kunywa birunji kujya no kurunji kandi program rate shugaba N&M abana bari estate kuguza amataka kandi ndabankore photography Darius namwe nabugenyi bwawe nitwe turi kwata video abankore photography turi television ajo wero yari rembaga nyinji ni nandagitwa nkumpurire nandagitwa n'abantu bangayisha ngumanye ndizo konka karana nkentumo kore photography television birunje munonga kandi twata na video munonga z'amabaga nasa kutera 0.8 nshanju igana 55 twatagane kandi rizoba twatkoze na Bright Bingo kunagamba no mweshongozi twine Joel Guhate ni senior journalist ayo nataho mu makuru munonga agatahiro na munonga ahasaidi ya sports yes namwe no tuwambuza Premier League na Gambia mpira yo nakano kubarasinga kandi yebayo nta kwetegereza so naza kwa na hana betting tips sesha yo naza manyana hate wambuza ogwijo ogwa Arsenal
akakutugambira goroza kubera sandi ibiri kandi arazabazo kayaza kukore sente jo wana bio bani cha I don't know naza kutaka kuhaba ndaka papura mukaba kajya ngishingura agaga umufumu so ubundi sheguri yabari umufumu noshanga ya musikiri ati nono ndijo jonana baho naona umweshongozo wanje wa gospel arono ndijo musijo wari bone bamwita arati risk taker naona wa events so program yiteriwe ne hamanja no gireba aza no manya aba risk mbahajya no musomo cyagambira abantu risk takers no back surviving umunsi ko so one otena risk to gigahara abantu bari sakaburo ka muheru tubasibire sare abiraguju no manya no gumwanya no manya gumushana bona hagera abiraguju so ni njira kwiga abiraguju ebwuje afutumaraho ninga ebwuje afuterekaho so no mani ngamye kuriya yonjuma muri ngundu kuriya koka no manya omunsomo ngati kujwa ni kigambira buri zoba tumuka hindrance mwaba mutine bikuriya so ni mpega government ni mpega abantu mwejumbira umwagukarica mutakabaze ibintu byono utakabaze school fees y'abana bawe ubwiga bwo kubanza muka nibyo kuriya cyo kurebera no wakanorondo umukozi icyo kubaza kubuza nakubuza no ndisa niba tukundisa umuntu gona twarakoze gona actually research nereka ngo imwe abaje on politics umuntu wena owabire natekera abantu no on politics tondira hi no kera karo uteka tari umuntu wena owabe nateka owagwiri kandi tari umuntu wena wabatafite ko wasingire bacireba ufitine rwambara useza shaye emeza babitiraho ora abantu maze kurya enyama inkoko bunda kanya matkaherera naki akasinga kandi bona abatatekere bakagwa so nyuma sangu omunsomo ebikurya n'ikintu cyukuru munonga abantu babinejara tabaka planning aje tabakagera mutuma gwensi yabo tabakakunda kintu cyona so ni impeka government agriculture musibiki wari munonga we sign out for now